ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. нашри навбатии барномаи мазҳар аст. меҳмони хонадони шумо дӯстони гиромӣ, айни ҳол мо гурӯҳи эҷодии шабакаи Баҳористон дар оилаи китобхону китобдӯст, оилаи пируфҳо қарор дорем ва нахуст мо суханро ба падари хонадон медиҳем, то аҳли оилаи худро ба мо муаррифӣ кунад. ассалому алайкум. алайкум ассалом. хуб, биёед сараввал худро муаррифӣ кунед ва тамоми наздикону пайвандони худро низ муаррифӣ кунед. ман пиров Сайдалӣ Мирзоалиевич мебошам. хонадони мо дар оилаи мо падарам пиров Мирзоалӣ Гадоевич, модарам Ҷурабекова Ниёзмо ва писари калониам Сайфуллоҳ ва писари дуюмам Амруллоҳ, писари сеюмам Аҳмадҷон ва духтарчаам Саодатбону иборат аст. аҳсан мегӯем ба шумо ва ман фикр мекунам ки воқеан ҳам оилаи хело хушбахт ҳастед, чунки падару модаратон паҳлӯи шумо ҳастанд ва инчунин фарзандони бисёр ҳам донишманд доред ва инчунин як гулдухтараки бениҳоят зебо доред. ташаккури ҷод. мо ҳам хеле хушҳол ҳастем, хеле хурсанд ҳастем ки зери қаноти падару модар зиндагӣ мекунем ва кору фаъолият намуда истодаем. шуморо ба хонадони худ хайрамақдам мегӯем. хуш омадед ба кошонаи мо. саломат бошед. хуб, акнун бигӯед ки шумо имрӯзҳо ба чӣ кору фаъолият машғул ҳастед? ман омӯзгори донишгоҳи миллии Тоҷикистон, кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ, факултаи механика ва математика мебошам ва тӯли 18 сол аст ки дар ин ҷо ба касби омӯзгорӣ машғул ҳастам. беҳтарин. ана акнун ман аз ҳамин ҷо пай бурдам ки чаро ду нафар фарзандони шумо номинатсияи технологияи иттилоотиро интихоб карданд ва дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат аз рӯи ин номина иштирок варзиданд, чунки падарашон аз рӯи ин ихтисос фаъолият доранд. ва бигӯед ки фарзандонро чӣ гуна дар ин рӯҳия тарбия намудед? фарзандонро аз хурдӣ мо аз давраи боғча шурӯъ кардем таълиму тарбияашонро ва ҳанӯз дар синни 5-6 солагӣ буданд ки ба хондани китоби алифбо яъне шурӯъ карданд ва то 6 солагӣ аллакай китобро хонданашро аз худ карданд. бо компютер ва лавозимоти лозимии он ошно гаштанд ва дар ҳамон синни хурдӣ аллакай аз ин техникаи аср истифода мекарданд. беҳтарин, офарин мегӯем ба шумо барои шароити хуб фароҳам овардан барои фарзандонатон. тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки идомаи барномаи мазҳар аст. меҳмони хонадони шумо моро ҳамроҳ бошед. ва ин лаҳза тамошобинони иззатманд, мо суханро ба бобои хонадон медиҳем. марҳамат. дар оилаи мо 4 писар ва 3 духтар тарбия кардам, хонондам. аксарият соҳиби маълумоти олӣ ва миёнаи махсус ҳастанд. набераҳо шукронаи давраи истиқлолият ки дар ин барои мо фароҳам оварданд китобхониву китобдӯстиро ва набераҳо иштирокчии озмунҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ гаштанд ва ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. мо аз ин фахр мекунем. беҳтарин. хуб, бигӯед ки дар ин ҷо албатта 4 нафар наберагонатон ҳастанд. хуб, чӣ гуна онҳоро дӯст медоред шумо? ман ҳамаи онҳоро дӯст медорам, барое ки онҳо китобхону китобдӯстанд. ҳамаи онҳо барои ман якхеланд. беҳтарин. хуб, фарзандонро чӣ гуна шумо тарбия кардед? ман тарбияи фарзандон ва набераҳоямро аз синни хурдсолиашон, ман худам ки китобхону китобдӯст ҳастам, онҳоро низ ба ҳамин китобхонию ташвиқ кардам ва онҳо аз синни хурдсолӣ ҳанӯз ба мактаб нарафта китобхон шуданд ва ба ҳамин дараҷаҳо омада расиданд. беҳтарин. ҳамроҳи модари иззатманд чанд сари сол шуд зиндагонӣ доред? мо қариб 50 сол шуд зиндагӣ дорем ва аз зиндагии ҳамин хуби мо буд ки якҷоя фарзандонро тарбия кардем, набераҳоро тарбия кардем ва аз ин зиндагӣ мо зиндагии хуби худ мо хушҳол ҳастем. беҳтарин. хуб, ман фикр мекунам ки агар оила хуб бошад, оила соҳиби маърифат бошад,
набирагон фарзандон дар он оила хуб ба воя мерасанд ва дар ҷомеа хидмати созгор мекунанд. шумо чӣ назар доред? ман ҳам ба ҳамин ризо ҳастам. мо фарзандонро мехел тарбия кардем, ягон нафари онҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ нарафтанд, дар ҳамин донишгоҳ донишкадаҳоро хатм карда дар хидмати ватан ҳастанд. беҳтарин, яъне оромии оила, осудагии оила, бо маърифатии оила ин таъсирашро ба фарзандон, ба набирагон мерасонад. амин хел? бале. офарин мегӯем ба шумо. хуб, бобои иззатманд, воқеан ҳам шумо қайд кардед ки мо бештар китобхону китобдӯст ҳастем, пайваста мекӯшем ки дар зиндагӣ маълумоти муфид бигирем ва бигӯед ки аслан шумо чӣ касбро пеша кардаед ва фарзандатон акои Саидалиро чӣ гуна тарбия кардед ва чӣ гуна ташвиқ кардед ба китобхониву китобдӯстӣ ва илмомӯзӣ? мо дар яке аз деҳҳои дури Тоҷикистон зиндагӣ мекардем ва баъди хатми донишгоҳ ман саринженер шуда кор мекардам муддатҳои тӯлонӣ. вақте ки фарзандам синфи 10-ро хатм мекард, ман аз ӯ пурсидам ки ту оянда кадом касбро интихоб мекунӣ? Саидалиҷон гуфт ки ман касби омӯзгориро дӯст медорам ва мехоҳам ки рафта дар донишгоҳи миллӣ хонда омада дар ҳамин мактаби деҳа муаллим шавам. лекин бо амри тақдир баъди хатми донишгоҳ устодонаш ӯро ба касби омӯзгорӣ дар ҳамин донишгоҳи хатм кардааш тавсия карданд ва ӯ муаллимиро давом дод, ба илм дода шуд ва аспирантураи ҳамин донишгоҳро хатм карда соҳиби номзади илми информатика шуд. ман хеле хурсандам ки фарзандони ман ҳам ба мисли ман донишкадаҳоро хатм карда дар ҳамин ҷумҳурии мо хизмати худро карда истоданд. беҳтарин ва аҳсан мегӯем ба шумо барои тарбияи дурусти фарзандон, барои тарбияи дурусти набирагон. шумо шеър медонед? бале. хуб, метавонед барои мо як шеър қироат кунед? ман ҳар саҳар вақте ки ба вай мерафтам барои дарсхонӣ ба донишгоҳ, ман дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон таҳсил намудам. дар ҳамон вақте ки ман ба наздикии ҳамин донишгоҳ қадам мемондам, ҳайкали устоди Рӯдакӣ буд ки дар зери ин ҳайкал 2 мисра навишта шуда буд ва соли таваллудаш: ҳар ки наомӯхт зи гузашти рӯзгор, ҳеҷ наомӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. ман ҳар саҳар аз ҳамин ба донишгоҳ рафтан ҳаминро мехондам ва барои худ сармашқи кори худ кардам ва дар вақти хондан, дар вақти кор ба ҳамин китобдӯстӣ, ба китобхонӣ машғул шудам. беҳтарин. воқеан ҳам дар ҷои дигар мефармояд ки бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри лаҳви ҳаводисро ба кор ояд. бале, дар ҳақиқат ҳам дуруст аст ва аз замони донишҷӯии худ хеле хуб қисса кардед ва биёед аз даврони хурдии худ низ қисса кунед. ман вақте ки дар мактаби миёна мехондам, ҳар вақте ки муаллим маро мегӯфт ки ту оянда баъди хатми мактаб чӣ мешавӣ, ман мегуфтам ки ман техникаро дӯст медорам, чунки ин касби падари ман аст ва ман ҳар рӯз баъди дарс ба парки трактории колхоз рафта техникаҳоро медиҳам ва ҳамин шавқи техника дар дили ман пайдо шуд ва ман ҳамин касбро интихоб кардам ва аз ҳамин хурсанд ҳастам ки ман ҳамин 45 сол мешавад баъди хатми донишгоҳ ба нафақаам баромада бошам, то имрӯз дар ҳамин касб, дар касби инженерӣ кор карда омада истодам. беҳтарин, аҳсан мегӯем ба шумо ва албатта ман фикр мекунам ки ҳар як бобо ва бибӣ дар ҳалқаи набирагон бештар мешинад ва аз онҳо хуб пурсон мешавад вобаста ба таҳсилашон, вобаста ба илмомӯзӣ, вобаста ба китобхониашон. ман фикр мекунам ки борҳо шумо бо Аҳмадҷон, бо Сайфулло ва Амрулло ва инчунин дустурия ки бениҳоят зебо саодатбону нишастаед ва атрофи шеъру сухан ҳарф задаед. кадомаш бештар ба шеъру сухан таваҷҷӯҳ дорад, кадомаш бештар ба дигар илмҳо сару кор дорад? набираи калонии ман Сайфулло ва набираи дуюм Амрулло инҳо касби падарро интихоб карда ба ҳамин соҳаи математика, информатика. Аҳмадҷон бошад шеърдӯст аст. дар мактаб намехонд, аллакай 10 шеър медонист. ҳозир ӯ чанд маротиб шудааст ки дар намоишҳои телевизионӣ баромад карда истодааст.
در مکتب ناحیه و شهر جای نمایان را اشغال کرد. من آرزو دارم که نبرم این سال جای به جمهوری رفته جای سزاوار را نصیب کند. احسن میگیم به شما و به نابرگان شما و بینندگان عزتمند. واقعا هم احمد جان پیروف اشتراکچی آزمونی جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است میباشد و البته چون محفل ما به شعر و سخن فکر میکنم اونقدر رنگین نمیشود، ما سخن رو به احمد جان میدیم تا در آغاز برنامه باز برای ما شعرها قرائت کند و باز صحبت رو ادامه خواهیم داد. احمد جان بیاید خود رو خوبتر معرفی کنید. من پیرو احمد جان خواننده صنفی 4 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 116 ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشم. من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. سال دوم است که از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشتراک می‌ورزم و می‌خواهم حاضر از جلال‌الدین بلخی یک شعر قرائت نمایم. مرحمت. آفتابا بار دیگر خانه را پر نور کن، دوستان را شاد گردان دشمنان را کور کن، از پسی کوه برآ و سنگ ها را لعل ساز، بار دیگر غره ها را پخته و انگور کن. آفتابا بار دیگر باغ را سرسبز دار، دشت را و کیش را پرخله و پرهور کن. ای طبیبی عاشقان و ای چراغی آسمان، عاشقان را دست گیر و چاره رنجور کن. این چنین روی چو مه در زیر ابر انصاف نیست، ساعت این ابر را از پیش آن مه دور کن. گر جهان پر نور خواهی دست از رو بازگیر، ور جهان تاریک خواهی روی را مستور کن. احسن احمد جان، بهترین غزل مولانا جلال الدین بلخی را قرائت کردید. خب اکنون بگوید که چرا محض نامیناسیون ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی را شما انتخاب کردید؟ من وقتی که از کودکی پدر و مادرم به من الفبا را یاد دادن، از شعرهای خرد و آسان به خودم از یاد کرده به برنامه‌های خرد می‌رفتم و وقتی که من کودک بودم همین آزمون ها را تماشا کرده هوس می آمد، میخواستم که در همین آزمون اشتراک بکنم. احسن به شما، بهترین نقشه ها. آفرین میگویم به شما. ما تمنا میکنیم همه گروه ایجادی تلویزیون بهارستان که شما امسال موفق شوید در آزمون جمهوریوی، البته در دور نهایی. و چون میبینم در پهلوی شما بیبی جانتون نشسته است، شما برای بیبیتون شعر میدانید؟ بله. خب بیایید در نزدشان طریق تلویزیون قرائت کنید. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، بزور می آید. بیبیم آید ما خرسند، کیسه هایش پری قند، مویز و مغز می آرد، چیزهای نغز می آرد. گپ های بیبیم شیرین، قند برین، عسل برین، بیبیم کانی افسانه، بیبی جانم یگانه. آفرین. شما باری گفته اید که بیبی جان من شما رو دوست می‌دارم. بله، بیبی جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. آفرین. احسن میگویم به شما احمد جان. بیبی جان بگوید که فرزندان نابرگان رو چگونه دوست می‌دارید؟ پدر و مادر دائما در فکر فرزندان هستند. میگویند که فرزند نیک باغ پدر. برای همین هیچ پدر و مادری نیست که درباره فرزند خود حکایه یا که چی نگوید و شعر یا سرود نبره را به خود جلب نکند. ما همراه پدر فرزندانم فرزندان را به راه راست تربیت کرده تا امروز آوردیم. همه آنها در خدمت ما هستند، دائما به خبرگیری می آیند. من که در خانه فرزند خردی محمد جان زندگانی میکنم، آنها هر روز یکشنبه همراه پدرشون به خبرگیری می روند. من همراهی احمد جان از صنف 1 تا 3 بودنش در همین خانه زندگی کردم. خانه را تا به آخر رساندنش یاری رساندیم. احمد جان روز میشید که بیبی جان آچم زاره کنید که مرا 1 ساعت جواب تید رفته بازی کنم. میگفتم بچه جان خان در وقتی زمستان بیرون نبر و کسل میشوی.
خون برای آینده خودت خون. وقتی که در همین شرایطی که حاضر به ما استقلالیت داده است، این سروری مهربانی ما که جناب عالی پیشوای ملت ما غمخواری زیاد کرده است، بسیار خوشحال هستیم. از این دوران دیده دیگر در دوران خوب نیست. برای چی که در وقت فرزندای من این شرایط نبود. بعد جنگ اینها صنف 1 2 3 میخواندن، فرزندای کلانی این شرایط نبود. روز میشید که معلم نمیافتن که درس گویند. با واسطه یاردم خودمون بچه ها رو به دانشگاه ها فرستادیم خواندن. ما از روزگار و از چی آنها خرسند هستیم که هر کس در پای رزق روزی خود زندگی خود است. خوشحالیم. احسان میگیم به شما مادر جان، واقعا هم خیلی سخنهای عالی قید کردید و بیاید از حیات خوردی خود کمی برای ما قصه تو فکر میکنم که نبیرگان نیز از حیات خوردی شما آگاهی پیدا کنند. دائما درباره خردسالی خودم به نبیره ها و فرزندان نقل میکردم. در مکتب نغز اعلا میخوندم. وقتی که مکتب رو ختم کردیم تمام کردیم، بعد پدرجان مرا به دوشنبه میفرستی خوندن. گفت نه دختر جان، خواندی بسیار کاری خوب کردی، پگاه آیله‌دار میشوی، فرزنددار میشوی، در تربیت فرزندان در کار میشود. بعد با همین چی نصیحت های پدر راضی شدیم و بعد آیله برپا کردیم. خیلی خدا را شکر از این عمر پالیده خود خرسند هستم، از فرزندان راضی هستم. فرزند کلانی فیضعلی جان که پایانتر از خانه دادرش استقامت میکند، حالا در کار است، نباشد بسیار انسانی خوب است. وقتی که بچه های دادرش از آزمون با سر بلند برگشتن و خرسندی کرد، اینا را فریاد کرده، آش کردم، گفته بیایید دادرکم شینیم. هوا همراهی اینا هر روز یک شنبه با من آش میپزم و بچه ها را گرفته بیایید، همراه میشینیم، صحبت میکنیم، گپ میزنیم. فرزند دیوم سیدعلی جان، وقتی که فرزندای کلانی در راه راست میبینیم اونها رو تربیت خوب میکنی و روان میکنی، خوردی ها از وی عبرت میگیرن. اساسی تربیت مادر و پدر همیه که اول همون 2 نفر یا که مثال کلانی ها بعد کارهای خانگی به من هم یاردم میکردن تا خواهرچه هاشو کلان شدن. در کشلاق عقب زمینداری و کار خواجگی بسیار است. بسیارتر همین سیدعلی شوخ بود، همین کار نغز میدید. ماشا جان من خودم میکنم، بسیارتر در کارهای من سیدعلی جان یاردم میکرد. کلانی با از قفای کارهای خودش میشید تا خواهرانش کلان شدن. من از فرزندای خود میندارم، خوشحالم با اینها، برار میخواهم در زندگیشو، در عمرشو، در جانشون. خداوند از فرزندا، از زندگی، از خونه و درشون برکت یابند. احسان میگیم به شما مادر جان، واقعا هم در تعلیم و تربیت فرزندان و نبیرگان سهم ارزنده خود را گذاشته اید. محض انا همین تربیت درست سبب شده است که امروز فرزندان شما نامبردار انا همین اویله شدند، نبیرگان شما نیز نامبردار اویله شده ایستادند و سیفالله جان نیز اشتراکچی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت هست و حالا ما سخن را به سیفالله میدیم. خب سرول خود را خوبتر معرفی کنید. من میرزا علیزاده سیفالله، خواننده صنف دهمی لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالایقت جمهوری تاجیکستان میباشم. من یکی از غالبان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در نامیناسیون تکنولوژی اطلاعاتی در سال 2024 میباشم. احسان میگیم به شما و بگویید که چرا محض آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت را انتخاب کردید؟ چه خیلی که ما میدونیم همه میخواهند در این آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک کنند و دانشجوی خود را صیقل دهند. من هم اینچنین میخواستم در این آزمون اشتراک کرده غالب شوم و از سن خردی من کوشش میکردم که خوانم و به این قله‌های بلند برسم و در این آزمون ها اشتراک کرده جایهای نمایان را اشغال نمایم. بهترین. احسان میگیم به شما و البته شما توانستید که در دور نهایی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت
сазовори ҷои намоён гардед. Амин хел? албатта. аҳсан. хуб, бигӯед ки роҳнамои шумо ки аст? устоди ман Давлат ва Амрулло Шамсуллоевич мебошад. хуб, ман фикр мекунам ки ин лаҳза омӯзгори шумо низ барномаи моро пайгирӣ дорад ва шумо барои омӯзгоратон чӣ гуфтанӣ доред? ман барои омӯзгорам миннатдории худро ба ӯ мерасонам, ки ин қадар вақт ба ман ёд дод ва роҳнамоӣ кард. аҳсан мегӯем ба шумо Сайфулло. тамошобинони иззатманд, барномаи мо идома дорад ва ёдрас мешавем ки барномаи мазҳар аст меҳмони хонадони шумо ва мо акнун навбатро ба Амрулло медиҳем. Амрулло, марҳамат, худро хубтар муаррифӣ кунед. ташаккури зиёд. Ассалому алайкум. Ман Пиров Амрулло Сайдалиевич, хонандаи синфи 9 литсеи интернати тоҷикии русӣ ба номи Ҳотамов Абдуфаттоҳ дар шаҳри Ҳисор мебошам. офарин ба шумо Амрулло. Чӣ гуна ки мо иттилоъ дорем, шумо низ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҳастед. Амин хел? Бале, ман иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар номинатсияи география мебошам. ман дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат то даври ҷумҳуриявӣ рафта расидам. мутаассифона сазовори ҷой нашудам, аммо ман рӯҳафтода нестам ва кӯшиш карда истодам, ки имсол ҳам бо тайёрии хуб рафта иштирок варзам. офарин мегӯем ба шумо ва бигӯед ки чӣ мушкилиҳоро шумо паси сар кардед? ман мушкилиҳои зиёдеро аз сар бурдам ва бисёр бо омӯзгори худ кор кардам ва бисёртар аз зиёд кардам ва ҳамаи он маводҳое ки барои озмун дода шуда буд, аз рӯи онҳо кор кардем ва онҳоро аз худ карда ва рафта дар ин озмун то даври ҷумҳуриявӣ рафта расидем. офарин мегӯем ба шумо ва чун шумо аз рӯи номинатсияи география дар озмун иштирок мекунед, ман метавонам як савол пешниҳод кунам барои шумо? Бале. хуб, релеф чист? релеф ин ноҳамвориҳои сатҳи заминро релеф меноманд. аҳсан мегӯем ба шумо Амрулло ва бигӯед ки чӣ сабаб шуд ки шумо дар озмун иштирок кардед ва албатта ин озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ташкил мешаванд ба андешаи шумо чӣ аҳамият доранд ба ҳаёти шумо? ин озмунҳое ки пешвои миллати мо барои мо наврасон ва кӯдакон ташкил кардааст, мо мехоҳем ки дониши худро рафта дар он ҷо санҷем ва соҳиби ҷойҳои намоён шавем ва ояндаи худро хубу соз гардонем. аҳсан ба шумо Амрулло ва Саодатбону дар паҳлӯи шумо нишастааст. балангӯякро як лаҳза дар дасташон диҳед. Саодатбону, салом. салом. чӣ хел шумо? соз. хуб, шумо шеър метонед? бале. аввал бигӯед ки шумо чанд сола? 6. 6 сола ҳастед? офарин ба шумо. хуб, кадом шеърро барои мо қироат мекунед? дар бораи падар. шумо дар бораи падар шеър мехонед? бале. хуб, марҳамат, қироат кунед. پدرجان شما و بال و پر من، خورشید روزم شب اختر من. خواهم که 100 سال باشد سر من، هرگز نبیند چشم تر من. قبلگه من ای پدر من، گوید مرا باز خو می‌زری من. به از 100 پسر گل دختر من. офарин, беҳ аз 100 писар гулдухтари ман. яъне мегӯянд ки ҳамеша бигӯед ки ман беҳтар аз писарҳо ҳастам. офарин ба шумо. воқеан ҳам духтар дар оила ин як неъмати бузург аст ва албатта ҳар як оилае ки духтар дорад баракати дигар дорад. дар ҳақиқат ҳам дар ҳар як оилае ки фикр мекунам духтар бошад, дар он ҷо баракати хоса аст ва албатта он оила ҳамеша шоду масрур ҳастанд, чунки духтар бениҳоят шӯх мешавад дар оила. ҳамин хел не акай Сайдалӣ? ҳасан мегӯем ба шумо. офарин. ҳар вақте ки ман аз кор меоям, бегоҳ ин духтарам медавад, ба оғӯш мегирад, бисёр меҳрубонӣ мекунад, ҳатто ҷои нишастанам мекобад, чизе ки бошад кӯшиш мекунад ки кӯмак кунад. барои падар ҳамеша ғамхор аст, яъне дастёр аст ва меҳрубон аст ва фикру андешааш гарчанде ки хурдам ки бошад, аз писарои калонам дигар аст, фарқ мекунад. аҳсан, офарин. ва акнун бигӯед ки аксари фарзандои шумо мактабхон ҳастанд. бигӯед ки ҳамкории шумо бо мактаб чӣ гуна аст, бо омӯзгорони инҳо чӣ гуна аст? саломат бошед. чун худ омӯзгор ҳастам ва аз вазъияту шароити ин соҳа хеле хабар дорам, огаҳ ҳастам ва ҳама рӯза
ё ҳафтае 1 маротиба 2 маротиба кӯшиш мекунам ки бо роҳбарони синфи фарзандонам бо муаллимонашон дар тамос бошам ё ин ки дар ҷаласаҳое ки барпо мегардад дар мактабҳо агар ки худам натавонам рафта падарам ё модарам ё ҳамсари нозанинам кӯшиш мекунанд ки дар ин ҷаласаҳо рафта иштирок кунанд ва аз ҳамон пешравии фарзандон ва аз камбудиҳое ки доранд аз он ҷо огаҳ шаванд ва ғайр аз ин дар шароити имрӯза бо рушд кардани технологияҳои иттилоотӣ як низоми хуби иттилоотдиҳии соҳаи маориф едониш ба миён омадааст ки ҳатто ҳар рӯза ҳар лаҳзаи рафти яъне хондани бачаҳоро тавассути телефон ба мо огоҳ мекунанд. Фарзанд ворид шуд, паёмак меояд ки писари шумо ба дар ҳамин соҳат дар ҳамин сония вориди яъне ки мактаб шудааст. Фарзанд баҳо мегирад, даррав паёмак меояд ки фарзанди шумо аз фанни забони модарӣ ё аз математика баҳои масалан 4-5 ё ки вай гирифт ё ки ҳатто агар иштирок накунад бача дар берун бошад дар куҷае бошад аллакай мо огаҳӣ пайдо мекунем тавассути ҳамин низомҳои худкори вазорати маориф таҳия карда. аҳсан мегӯем ба шумо барои ҳамкории судманд. ман фикр мекунам ки ҳар як падару модаре ки бо мактабу маориф алоқаи зич дорад, ҳамкории зич дорад ва пайваста аз ҳолу аҳволи фарзандони худ, аз донишу малакаи онҳо бохабар мешавад, ин ҳам таъсирашро ба донишомӯзӣ, ба илмомӯзии фарзандон хело зиёд мерасонад. Падару модар агар таваҷҷӯҳ дошта бошад, фарзанд як зайли хуб мехонад, яъне дониши зиёд мегирад, ба омӯзгорон хуб эҳтироми хоса дорад, онҳоро хуб гӯш мекунад ва ҳамеша кӯшиш мекунад ки дар дарс фаъол бошад. аҳсан мегӯем ба шумо ва албатта шумо чун омӯзгор ҳастед, ҳар субҳ ба кор меравед. ман фикр мекунам ки бо фарзандон албатта модар бештар меистад ва модар чӣ нақш дорад дар тарбияи фарзандон, инро албатта ҳамагӣ медонанд ки нақши бузург дорад. ва биёед дар бораи модар ҳарф бизанед шумо. воқеан хеле дуруст қайд кардед. саҳми модар дар таълиму тарбияи фарзандон хеле зиёд аст ва падарон субҳ ки мешавад аз пайи ризқу рӯзӣ ҳастанд ва аз қафои кор мераванд ва модар то нисфи рӯзӣ ё ки агар ки фарзандон мактабхон набошанд то бегоҳ ҳамроҳи фарзандон аст ва дар таълиму тарбияи мо саҳми модари меҳрубони ман зиёд аст ва дар таълими тарбияи фарзандонам бошад, модари онҳо низ аз илм огоҳ аст ва соҳиби маълумот аст ва кӯшиш мекунад ки ҳамеша яъне ки дастёр бошад ва фарзандонро дар як рӯҳияи хуб аз рӯи фарҳангу аз рӯи анъанаҳои миллӣ ва дар доираи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон омода мекунанд ва ҳатто рӯзҳое мешавад ки фарзандонро ба китобхонаҳо мебарад ва ҳамроҳи онҳо ба сабти барномаҳои телевизионӣ меравад. аҳсан ба шумо ва албатта модарон дар ҳаёти фарзандон нақши калидӣ доранд. модарон ки агар донишманд бошанд, фикр мекунам ки ҳама модарон донишманд ҳастанд. ҳама модарон кӯшиш мекунанд ки фарзандони худро воқеан ҳам дуруст тарбия кунанд ва ҳаёти худро барои беҳтар гардидани зиндагии фарзандон сарф мекунанд. аҳсан ба тамоми модарони бузурги миллати тоҷик ва тамоми модарони рӯи дунё. ва биёед суханро ба аҳмадҷон медиҳем барои мо боз шеър қироат кунад, афсона бигӯяд ё ин ки латифаҳо бигӯяд. чун падарам дар бораи модарам нақл карданд, ман мехоҳам дар бораи модарам як шеър қироат намоям. марҳамат. ба нураш гарчи ин хуршеди ховар фаро гирад ҷаҳонеро саросар, намегардад валекин он баробар бадин пурқувватӣ бо меҳри модар. фақат модар ба ҳар гармову сармо ҳамеша бар сари гавҳораи мо накарда мижатах биншаста шабҳо. вуҷудаш чун ба фарзанд аст пайванд варо хонад ба ҷонаш чун ҷигарбанд. агар хоре халад бар пои фарзанд дили модар шавад маҳзун муқаррар.
برای فکر و یادی پر امیدش، برای حرمت موی سفیدش، بجان هم عزت و حرمت کنیدش، نباشد تا که چشمش هیچ گهتر. مادر جان من شما رو خیلی دوست می‌دارم. احسن میگیم با شما. و احمد جان خوب بیاید برای ما یک افسانه جالب نقل کنید. افسانه روباه و پلنگ. بود نبود یک روباه میرفت و ناگاه او پلنگ رو دیده ترسید و زود قفا گریخت. بعد در یک جریه ایستاده گریان شد. پلنگ او رو دایراب کرده گفت: های روباه چرا گریه میکنی؟ روباه گفت: وقتی که من شما را دیدم رحمتی پدرتان به یادم آمد. چنان پلنگی زور بود که حتی شیر را مغلوب کردن میتوانست و از جریه های بلند میپرید و میجهید. وقتی که من شما را دیدم فکر کردم که شما او هستید، اما و او مرده بود و من چنین کارنمایی ها را دیدن نمیتوانم. پلنگ از این گفته خیلی شوقمند شد و گفت: من از پدر خود هیچ کمی ندارم، ببین. بعد پلنگ یک خمیازه کشید و از جری پرید و به زمین زده مرد. بعد روباه خنده کرده گفت: من میدانستم که هیچ پسر به پدر مانند نمی شود. آفرین به شما. خیلی افسانه جالب و البته افسانه عبرتناک هم بود احمد جان و تشکر میگیم برای نقل افسانه به شما. тамошобинони иззатманд, идомаи барномаи мазҳар аст. меҳмони хонадони шумо айни ҳол мо ба суханҳои пандомези модари азизамон гӯш мекунем. хуб, марҳамат модарҷон. бузургони гузаштагони мо гуфтаанд ки дар гулистон на баҳору на хазон мемонад, самари умри ту некист ҳамон мемонад. барои чӣ ман ин суханонро гуфтам ки падару модар фарзанди хуб тарбия карда ба воя расонад, дар оянда аз амалҳои худаш, аз корҳои худаш хурсанд мешавад. барои ки мегӯянд фарзанди нек боғи падар, фарзанди бад доғи падар. барои ҳамаи падару модарон доимо фарзандони нек боғи падар шаванд. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки барости ҳеҷ падару модар фарзанд душворӣ наёрад. ташаккур мегӯем ба шумо модарҷон. хело суханҳои хуб. و در پهلوی شما سیفالله نشستند و میخواهند که در وصف تاجیکستان یک شعر قرائت کنند و حالا ما نوبت را به سیفالله میدیم. مرحمت. تشکر. من نه تنها در علم‌های دقیق شوق داشتم بلکه به کتابخوانی هم شوق دارم و بسیار شعرهای از خود کردم. یکی از آنها این تاجیکستان میباشد: دیاری نامدارم تاجیکستان، امید و افتخارم تاجیکستان، در آغوش تو من شاد و فرحمند، توی اوج و برارم تاجیکستان، همیشه گل کن و نشع و نما کن، به دهر آوازه دارم تاجیکستان. احسن. و چون انجام برنامه نزدیک است، شما پدری عزتمند با تمام آن نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادند چی گفتنی ها دارید؟ من به همه عائله های که ما رو تماشا کرده ایستادند مراجعت کرده گفتنی هستم که این شرایطی که در این دور زمان برای ما تشکیل کرده است پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، ما باید هر لحظه این رو استفاده برده وقتی قیمت خود رو در کتابخوانی، در کتابخانه ها و برای پیشروی علم استفاده بریم و برای پیشروی جمهوری تاجیکستان با علم خود، با خدمت خود نمونه باشیم. آفرین میگیم به شما. واقعا هم میسازد که هر یک نفر کوشش کند که علم آموزد، دانش اندوزد، کتابخوان و کتاب دوست باشد و همیشه در بالا بردن نام وطن عزیزمان، نام ملت عزیزمان سهمگذار باشد. بله. تشکر میگویم با یکایک شما برای اشتراک در برنامه. واقعا هم خیلی صحبت صمیمی انجام دادیم با شما و من تمنای آن رو دارم که شما
дар оянда ҳамеша комёбу муваффақ бошед ва сарбаланд бошед. Ва акнун дар фарҷоми барнома шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед? ташаккури зиёд мехоҳам миннатдории худро ба ҳукумати кишвар, ба президенти муҳтарам, ба кумитаи телевизион ва радио ва ба шабакаи Баҳористон ки хеле дар рушду нумӯи насли наврасу ҷавон хизматҳои шоиста карда истоданд берасонам ва умед дорам ва интизор ҳастем ки дар оянда ҳамин хел барномаҳои телевизионӣ, барномаҳои тарбиявиву ахлоқиву таълимӣ дар кумитаи телевизион зиёд мегарданд ва нақши худро дар боло бурдани маънавиёти кишвар мерасонанд ва бори дигар шуморо ба хонадони хеш хушомадед мегӯям аз номи падари муҳтарам, модарҷон ва якояки хонадонамон шуморо хушомадед мегӯем. Нури дида тоҷи сар. ташаккури зиёд. мо низ аз меҳмоннавозӣ, аз суҳбатҳои хело хуби шумо хело шод ҳастем ва ташаккур мегӯем ба шумо барои меҳмондории хуб. ва албатта таманнои онро дорем ки оилаи шумо ҳамеша орому осоишта бошад. ҳамеша ҳар як нафари оилаи шумо дар зиндагӣ комёбу муваффақ ва танаш саломат бошад. саломат бошед. ташаккур. тамошобинони иззатманд, ёдрас мешавем ки мо гурӯҳи эҷодии шабакаи Баҳористон дар оилаи Пируфҳо қарор доштем ва албатта барномаи мазҳар буд меҳмони хонадони шумо. ва акнун мо дар ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед ва агар шумо мехоҳед ки дар ин барнома иштирок намоед, пас метавонед ки бо рақамҳои зерин тамос бигиред.